nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikirana ku Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa gatandatu ni tariki 13 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Mwese nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko komeje kugira weekend nziza. Twinjiye mu isaha y'amakuru rero, n'amakuru araza kwitse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko ari inkuru nziza ko barwanya umutwe wa M23 aho imfungwa zabo zigera kuri 700 zigiye gufungurwa kugeza ubu. Kisekedi akaba yemeye kuva kwizima. Ibi turaza kubibagezaho ku biyo burambuye. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwira ko ahitwa Kiromoni hongeye kumvikana amasasu menshi kuri uyu munsi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'aba coalition bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni FARDC ni Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bongeye gukozanyaho rero aha muri Kiromoni. Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kubaho kurasana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ni hafi ya Nyabyondo na Katoyi. Bikavugwa rero ko izi Wazalendo ngo zaguye muri ambush y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ngo zikaba zari zije kwiba no gukora ibindi bikorwa. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mu gihe wa Uvira, Generali Mwaku wa FARDC yapfuye urupfu rubi. Uyu akaba ari we wari wasimbuye Generali Gasita muri uyu mujyi wa Uvira. Bikaba bivuga rero ko Wazalendo zamaze kumwisasira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyura muri Turi tubabwire ko abantu babiri bapfuye, undi umwe arakomereka. Ni mu gitero cyagabwe Jugu n'abarwanyi ba Akodeko. Ibi turaza kugenda rero tubisangira muri aya makuru. Amakuru nongeye kubahamo ikaze mwese. Nizere ko mumeze neza, nizere ko amuguwe neza, nizere ko mwagize ibihe byiza. Hanyuma rero mwese nimwigire hino dusangire aya makuru. N'amakuru ushobora kugiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Like yawe turayikeneye hasi aho ngaho. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, turakeneye ko ukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru agiye akwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero aho muherereye, reka nizere ko mumeze neza. Reka tubigenze gukiye mu kanya ngaruke twanzikana ya makuru ku buryo burambuye. Yani ku Ibendera TV, nitwa Omukada. Yes, reka twanzikana aya makuru rero. Abantu baherereye mu turere dutandukanye mu Rwanda, ubwo ndavuga Kayonza, ndavuga Rutsiro, ndavuga Rulindo, ndavuga Rubavu, ndavuga Karongi n'ahandi hose mudukurikira mu mujyi wa Kigali. Namwe mudukurikira mwese tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Kenya, baherereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baherereye mu Bugande, mu Burundi, Zambia na Tanzania, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, meze mute? Murahari cyangwa bimeze gute? Namwe mbateye yambu. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baherereye Norvege, abaherereye Canada, baherereye mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Bufaransa n'ahandi, mwese namwe
ikaze muri aya makuru. Kugeza ubu ni inkuru nziza ku barwanyi b'umutwe wa M23, akaba ari inkuru ivuga ko Tshisekedi yemeye kuva ku izima, akaba agiye kurekura imfungwa z'abarwanyi ba M23 zigera kuri 700 zari zifungiye muri gereza z'i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishima amasezerano yo guhererekanya imfungwa yasinywe hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Amerika ibi yabitangaje biciye mu mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika ni Masadi Borosi. Uyu yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati turashima isinya ya gahunda yo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23. Ni intambwe y'ingenzi iganisha ku guhagarika imirwano no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika isobanura ko mu masezerano yo guhererekanya imfungwa AFC M23 yasinyanye na Kinshasa, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CCR izafata inshingano zo kuba umuhuza udafite uruhande abogamiyemo, ikazafasha mu bijyanye no kumenya, kugenzura no kurekura mu mahoro imfungwa zifitwe n'impande zombi. Amerika yashimiye by'umwihariko Katari kubw'akazi gakomeye yakoze ifatanyije na CCR mu biganiro bya Doha, isaba Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23 gukoresha aya mahirwe mu rwego rwo gutera intambwe y'inyongera iganisha ku mahoro arambye. Ingingo yo guhererekanya imfungwa ikubiye mu mahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo basinyanye ni muri Nyakanga muri uyu mwaka w'2025. Uruhande rw'inyeshyamba rushinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yaranze kubahiriza ariya mahame kuko ngo itararekura imfungwa zibarirwa muri 700 ifunze. Bikaba bivugwa yuko ngo Tshisekedi yaba yemeye kuva ku izima akarekura izi imfungwa. Hanyuma rero reka tunyarukire mu mirwano sasa. Reka tunyarukire mu mirwano tubabwire yuko mu gace kitwa Kiromoni ni mu mujyi wa Uvira neza hafi ya Kavimvira uyu munsi ku wa gatandatu tariki 13 Nzeri muri uyu mwaka hongeye kumvikana amasasu menshi, akaba ari amasasu yongeye kumvikana hagati y'impande ebyiri, uruhande rurwanira leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abatanga buhamya avuga kuri ibi cyase bagaruka kuri ibi bavuze ko amasasu y'imbunda ziremereye yumvikanye muri utu duce twa Kiromoni, ndetse ngo hari n'ayageze Kavimvira, ndetse ngo no mu nkengero z'iyi santere ya Kavimvira. Amakuru rero akavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi ba Wazalendo mu kwisubiza cyangwa mu kwitabara abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakaza kwatsa isasu. Ibintu rero bikaba bibi cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagaragaje rero ngo imbaraga zidasanzwe mu buryo bwo gusubiza inyuma ibi bitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo byabagabweho. Abasirikare benshi b'igisirikare cya leta ya Kongo ni FARDC ngo n'abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi
na wazarendo na FDLR ngo nibo bongeye gutana mu mitwe n'izi indwanyi z'intare za Sarambwe. Aha rero ngo abaharwaniye imirwano ikaba ngo yahereye ku isaha isa 12 za mu gitondo kuri uyu munsi, ndetse ngo n'imirwano yamaze igihe kitari gikeya, dore ko ngo kugeza ku isaha isa 4 zo muri iki gitondo hari hakirimo kugenda humvikana amasasu, ariko abaturage bakavuga yuko ngo kugeza kuri ayo masaha amasasu yari yabaye nkaho agabanuka. Ngibyo rero kugeza ubu ngubu biravuga yuko ngo bamwe mu baturage bongeye gushya ubwoba. Amakuru akaba avuga yuko ngo hari abahungiye aravuga ko ngo hari abahungiye Bujumbura mu Burundi, abandi ngo kugeza ubu baracyaraha muri ibi bice, ariko n'ubundi ubwoba ngo ni bwose. Reka tukiri mu bijyanye n'imirongo y'urugamba twerekeze Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka aha muri teritwari ya Masisi aravuga yuko abarwanyi ba wazarendo baguye muri ambush y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa ni mu gace cyase ni mu bice bya Nyabyondo na Katoyi. Bikavugwa ariko ngo izi wazarendo zigera kuri 12 zari zigiye mu bikorwa byo kwiba no gusahura abaturage, bakaba rero ngo baje gushiduka abisanga mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Rero ubwo rero ngo ibi byabaga ngo bagerageje kurasa, ariko birangira abarwanyi b'intare za Sarambwe babarangije, kubera yuko n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bari bamaze kubabona kare. Amashusho rero yerekana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ibikoresho byabo byinshi bya gisirikare ngo byaje gusigara mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, hakabamo imbunda zitandukanye ndetse n'amasasu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero ngo bafashwe muri nama 23, mu gihe abandi ngo bahunze bakayabangira ingata. Gusa bikaba bivugwa yuko ngo hari n'abarasiwe ahangaha nubwo imibare yabo itari yamenyekana. Abaturage baherereye muri ibi bice rero bavuga ko imirwano yongeye kubura ngo nyuma yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kuri patrouille, noneho rero bakaza kuvumbura abarwanyi ba wazarendo ndetse na FARDC. Bikavugwa yuko ngo abari baje mu bikorwa bijyanye no gusahura no kwiba abaturage. Amakuru akavuga rero ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bakora ibyo ibijyanye no guhagarika abarwanyi ba wazarendo, ariko mu gihe ngo babahagarikaga abaje gusa n'abatabyumva neza, birangira rero habayeho kurasana, ari nabyo byaje gutuma bamwe baraswa, abandi bagatabwa muri yombi, abandi bakayabangira ingata. Generali Mwaku yabaye umwaku wamukurikiranye mbirangira umuhenanuye. Ni umujenerali wari wungirijwe na Gasita muri uyu mujyi wa Uvira, akaba rero ari naho yaje gupfira. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko General de Brigade Daniel Mwaku wayoboraga akarere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yapfuye. Amwe mu makuru akavuga yuko ngo yarashwe na wazarendo.
ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki 12 Nzeri muri uyu mwaka nibwo uyu mwofisiye wayoboraga kariya karere ka gisirikare gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyepfo na Maniema kuva muri Kamena muri uyu mwaka. Uyu rero warumaze icyo gihe cyose ubu yamaze gupfa. Uyu yapfuye azize urupfu rutunguranye, bamwe bakavuga yuko ngo Wazalendo arizo zamuhitanye. Uyu rero ngo yapfuye mu gihe mujyi wa Uvira hari hamaze iminsi hari imyigaragambyo yo kwamagana General de Brigade Olivier Gasita wagombaga kuba umwungiriza we ushinzwe ibikorwa n'ubutasi. Amakuru rero akavuga yuko ngo nyuma yuko General Gasita Wazalendo zamwirukanye burundu agahambirizwa, ubu rero ngo uyu nguyu General Mwaku yamaze gupfa. Akaba ari amakuru avuga yuko ngo uyu yaba yishwe n'izi Wazalendo, nubwo nyine bikomeje kugenda bivugwaho byinshi. Hari bamwe bavuga yuko yaba yishwe na Wazalendo, hari bamwe bavuga yuko ngo yaba yishwe na FARDC bagenzi be. Ibintu rero kugeza ubu ntago byari byasobanuka neza, gusa ubu tuvugana FARDC imaze kugira icyo itangaza ku rupfu rutunguranye rw'uyu mujenerali Mwaku. Brigadier General Daniel Mwaku wamaze kwitaba Imana. Amakuru avuga ko ngo urupfu rwe rwabaye nyuma yuko yari yazindukiye mu bikorwa bya gisirikare muri iki gice yagenzuraga mu rukurikirane rw'ibiganiro bikomeje kuhabera, aho ngo bihuriramo Wazalendo, FARDC n'intumwa zivuye Kinshasa ziyobowe na Minisitiri umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Maina Shabane. Itangazo rero ry'igisirikare cya leta ya Congo FARDC rivuga ko General Mwaku Mburuku Daniel wayoboraga ingabo z'akarere ka 33 ka gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yafashwe n'indwara bitunguranye ari mu kazi, inyuma ngo ahita ajyanwa kwa muganga muri Uvira, akaba ngo ari naho yapfiriye. Igisirikare kandi kikaba cyavuze ko ngo umubiri we uzajyanwa Kinshasa kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro. Nubwo General Daniel Mwaku yararwaye ariko yakomeje gukora ibikorwa bya gisirikare bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu yahawe inshingano zo kuyobora aka karere ka 33 kagizwe n'intara ya Maniema na Kivu y'Amajyepfo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo, General Mwaku akaba yitabye Imana mu gihe agace ayoboye karimo umutekano muke ahanini uva ku muryango wa Wazalendo na FARDC. Impande zombi zari zinamaze igihe zihamagariwe guhagarika imirwano burundu, aho rero Wazalendo zavugaga ko arizo zishaka kugenzura umujyi wa Uvira, hanyuma FARDC nazo zigashaka kugenzura uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero byaje no kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko nyuma abiza kugenda abihoshwa. Wazalendo rero bikavuga yuko ngo bashobora kuba bafite aho bahuriye n'urupfu rw'uyu mujenerali, nubwo ari amakuru n'ubundi agikomeza guhwiswa aho hose atari yamenyekana. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bikomeje gufata intera yo hejuru, bati Mwaku yahuye n'umwaku. Ngibyo rero reka dukomeje n'aya makuru rero
tubwire yuko n'ubundi ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri turi abantu babiri bapfuye undi umwe arakomereka ni mu gitero cyagabwe na Codeco ahitwa Ijugu. Kugeza ubu ngubu icyo nakubwira nuko ku munsi w'ejo ku wa gatanu havuzwe igitero simusiga cy'abasirikare ba Codeco mu mudugudu wa Zandobe hafi y'aho abantu bimuwe na ro mu buyobozi bwa Bahemanoru, kuvuga abahema y'abanyamajyaruguru mu gace ka Jugu muri Turi. Nkuko societe civile bivuga abateye abarwanyi ba Codeco bagabye bitera ngo batunguye abaturage mu mirima yabo bahitana abantu babiri abandi barakomereka. Amakuru agira ati mu gitondo igitero cyagabwe n'abasirikare ba Codeco hari abaturage berekeje mu mirimo Codeco iraba ategereza irabica kugeza ubu ngo bishe abantu babiri undi umwe arakomereka bikabije ajyanwa mu bitaro bikuru bya Drodro. Ni imirambo yombi rero yasubijwe mu gace ka Ro bitewe nuko MONUSCO na FARDC ngo babigizemo uruhare. Ibintu byaje kurangira abikozwe aba rero ngo bikaba birimo gutegurwa buryo abashyingurwa. Mu gihe rero aba barwanyi ba Codeco ngo bakomeje kugaba ibitera ahangaha ndetse inzirakarengane z'abaturage zikicwa, imiryango ya societe civile iherereye ahangaha iratabariza abaturage ivuga yuko inzego za leta n'iz'umutekano zikwiriye gushakira hamwe mu buryo burambye igisubizo cy'iki kibazo cy'izi nyeshyamba za Codeco. Reka mbashimire cyane mwese inshuti bakunzi bacu mwari kumwe natwe muri aya makuru. Zere ko mukomeje kugubwa neza. Niba utari wakora like inyemerera witerekeho, niba utari wakora subscribe nabwo inyemerera wikore. Ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu n'abavandimwe batandukanye. Na kundi byakorwa uretse kumanuka hasi aho ukajya wahanditse share ukafata linki ukagenda yoherereza inshuti n'abavandimwe batandukanye amuhuriye kuri social media. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kugubwa neza no gukomeza kugira weekend nziza. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.